Nachu Sí, así se llama. nachu chutunuta nachu charingi chay ayakunata may ¿cómo es? Manjashpa mayang Ayakunata shina waykukunata shina pambakunapi shina silenciokunapi shina ñuka purishkani kumbamanta anapi wayku, fichapi wayku, arrayan wayku chaykunata ñuka shamashkani shina tuta ñuka taytayta kawsana kumbapi ñuka taytayku kumbamanta kan chayka chaypimi arpiru aya tiana pakchapi chaykutapacha chay pakcha punkukuta yalimuna anapi wayku yaku pukyutapacha chaypimi arpa wakajuna chaypimi ayaka tiana chayka ñukataka mancha ñawpika ñukaka flautata tukashpa shamukarkani flautata tukapika chayka ninmi kana karyan chakishka shamunmi nishpa chay ayakunaka paypa arpa tukaytapas sakishpa lado yana chay tukuy nina kuru chaspirikun yakuta chimpashpa ashna lado lado shina shamushpa anapi waykumanta fichampuman yalimuna chaypimi nina kurukunaka golpe flautata tukapika anchurishpa punchasqa tukuna flautata tukapika mancha chakishka nishpami flautataka manchak ari chayka ñuka wambra joven kashpa shina ñuka taytaypamanta shamukariani chaypimi ñuka kay tayta yachak tayta Manuel Muisin tiana Manuel Muisin tula hawamanta paymi shina nijuna ñuka unkurkani chay unkushpa kawpimi ñukataka wayrashka karka chay anapi wayku pakcha wayrashka karka yaku pukyuta tuta shamujukpi chay shamujukpimi ñukataka wayrashka karka ashata chay hampichinkapa ñukataka wayrata fichankapa apawarka ñuka abuela mama kumbamanta chaymi nirka kanka flautata tukashpami rikushkanki chaymantami chakishka shamun nishpami kantaka manchashpa ladoyashka deno kashpaka chay yaku pukyupi kantaka tal vez chay aya diablo hapishpa wañuchinmanmi karka nirka y chayka como flautata tukashpa rikushkanki chaymantami payka manchashpa anchurishka pero payra kantaka rikuymantami kantaka wayrashka nirka flautawan manchachishkanki nirka kutin ayakunaka tiyanmari tawka ocioso aya y trabajador aya ñukanchik gentekuna imashami callepika purin ichasallatamari mayja waykupipish mayja rumipipish imashpami chay ayataka rikushkani alipacha yana allkupa chuknitami ñawipi hapirishkanchik ñuka tio tayta Manuel Mariawan shina parlana huk uyashpa chaymi wambra karakkuna kannika aukllanajuk allkukuna aukllanajushpaka pakaripaka kasha ñawi siquikunapi chukni kashan pakarin chay allku chuknita hapishpaka kashan hapishilla allku chuknita hapishpa kashan hapishilla nina hapishpa chaytaka picha viejita allku chuknita hapirirkanchik chayka ayaka patujo aya ocioso aya trabajador aya tukuy laya taza uma ayakunami tiyan mana armanata yachakunami tiyan waykukunapika ñankunapika ayaka ñukanchik gentesima purin ari chayka pero acaso shuk ratuta rikurin allpakuta washakun ni maymana kalpanchu allpakuta washakun yaya putukuna chaypi pues putuman rumiman allpakuman rikushkapi chaypi chinkan shinami rikushkani chaytaka ñukanchik personapacha kashan vivo sano rikushkanchik chaymantami ñukanchitaka nirka kashna riki wawa nirka kanka ña kantaka ayakunaka rikurikushpa muspachinkami nirka chaymi hampinami nishpa ñuka kaypi ñuka hatuku consejachimpami hampichirka chay allku chukniwan ayata rikushkamantaka chayka yana sarawan yura sarawan mushuk mankapi kamllachirka chayta chapachimantarka chayta chapashpa kunanpa kunkarkani ayata rikunataka ayaka taza umakuna kachuyalishkakuna
hindista me topare, pero na chimbapura waktaringapak kanarish yanka kasha shamuku rikurin ñawita sipuchishpaka chingancha chay puestopi rikurin ñawita sipuchishpaka chingancha yakupuki washani yakupuki umata armanajuna ña ura tupi ñuwaykupi chaykunapi lluchuta armanajuna bailanajuna ayakunaka shinata rikushkani pero na wayrashkana imashashkachu chay Anaba waykupi ñukataka hapiwashkarka doyinti chaymantami chakishka flautakutaka chakishka shamunmi nishpami kankunataka manchan flautataka ama hichunkichu nirka chay hampirishkamantaka flautataka nunca na hichishkanichu na wayritukushkanichu ari aya shamun chakishka shamun nishpa chayka siempre urku paramakunapi purishkani flautawan ¿se llama? ¿Vamos a hacer corte o le sigo preguntando? No, corte. Ya, corte. No quiero que corte a la 12. Ese lo que dijo completo. Muy bien. 7 sur, Poco a poco. 7 sur 6 deuxième. Está enfermo, dice. C'est bon? Estoy con fiebre.